muri FDLR ngo numva ico bivuga ko cavugana n'umukuru w'umuhari Ignace Murwanashyaka ambwira ko ngo abo bantu atabahakana ariko kandi ngo kubwiwe n'impunzi zariko zirihungira. Yewe ndabona bibabaje kubona abantu nyine bahunga bagafatwa guhunga atari icyaha. Niba barahunze ubutegetsi bw'Ikigali nyine kubera impamvu twese tuzi kubera ko ubutegetsi butagenda gukiragaza bamwe. Mugabo abo bantu bafatiwe muri Uganda nta ntambara tuzi iriyo kandi ngo bari mu nzira baja muri Kongo none bari bahunze iki? Ntabwo tumwibuka ku Buganda bose gufata abantu ukabashira Kigali. Muzi ko muri kazi impunzi zo mu Buganda bafasha abantu barenga 3,000 batwara ku ngufu ndetse mbere yo kubajyana babanza kubambura ibyabo abagore bavuze ko bafashe ku ngufu. Ibyo ngibyo ni ibintu twamaganye n'ubwo tucyamagana nk'uko turi mu kwamagana nyine ko gufata umuntu ushobunga ukamufata ukamufunga ntabwo ari ko umuntu aba akomeye ko agomba kugira nabi kuko umuntu wari wese ukomeye agirira nabi warusha imbaraga ndumva ku isi nta kindi cyabaho ndetse nyine guhora turwana. None abo bantu bafashwe no kubera iki havuzwe umuhari FDLR kuki batavuze abandi? Ntabwo mbihakanye. FDLR twakira abanyarwanda benshi cyane haba muri Kivu haba muri Nord Kivu haba mu bihugu bya Afurika haba dufite hano i Burayi twakira abantu benshi nanjye ubwanjye ariko njya kubakira ikigo cy'indege Frankfurt bahaguye babafashe bashaka abantu basemurira no kugira ngo mbabwire ko abantu bahunga ari benshi turabafasha turabakira nabo ngabo iyo bashobora kuhagera twari kubakira ntabwo rero bagombye kubafata ngo bafunge bagombye kubarekura bagakomeza akagiye bake. Rero mwe muvuga muti bari bahunze babahungiye ko mugabo ntibari baje kugira baje mu bikorwa bya gisirikare. Ntabwo nzi niba bari baje mu bikorwa bya gisirikare nababwira ko FDLR dufite abasirikare bahagije ntabwo ari nko kuturukirita ariko abatwiyongeraho nabyo ntabwo twabanga nicyo nababwira kandi nkuko nababwiye na hano muri Burayi no muri Amerika twakira abantu. Ikibazo umuntu agomba kureba aho kiri. Ikibazo ntabwo ari aho ngaho bahunga ikibazo ni ubutegetsi bahunga. Ubwo butegetsi rero nibwo bugomba kwemera bugahindura imikorere yabwo ntibukomeze gukinagaza imbaga nyamwinshi maze abantu ntibahunga. Ngarutse gato yikura uvuze ati naho bari kuba baje kuja mu gisirikare cyacu ati ntitwari kubabuza. Rero abavuga yuko ngo murondera abasirikare mu nkambi z'abanyarwanda ziri muri Uganda wumva batoba bafise ukuri? Hanyuma se Karegeya Patrick ko yahunze iki? Ko yanyuze Bugande ko kibatamufashe ngo mufunge. Ni ukuvuga ko umuntu kubera ko yahunze ari mutoya ari mugufi bagomba kumufatira ubugufi bwe ubuto bwe. Ibyo ngibyo rero byo twamagana naho kuvuga ngo abantu bajya mu ngabo za FDLR abahunga bose nabo bajya mu ngabo za FDLR nkuko nababwiye hari abo Bakaregeya n'andi batarazigiyemo nabwo bashatse kubijyamo bazijyamo nkuko nababwiye rero none ntabwo tugira umuntu twirukana ushaka kuza iwacu ashaka kujya mu gisirikare turamufata tukamushyiramo udashaka ntabwo dushyiramo ku ngufu. Ignace Murwanashyaka. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ingabo za leta zirimo kurwana n'abarwanyi ba FDLR mu karere ka Rucuru impande zombi ngo zikaba zirimo gukoresha imbunda ziremereye abantu bamwe ngo bahunze inkuru irambuye turagezwaho na Jonathan Kakerewa uri Bukavu. Uko bitangazwa na Kapiteni Olivier muri umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare Amanide yo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu mirwano irabera mu gace ka Katemba ku birometero 5 n'ikicaro cy'akarere ka Rucuru. Brigade 133 yo mu ngabo za leta n'ihanganye n'aba barwanyi. Kapiteni Olivier muri yatangaje ko impande zombi zirimo zikoresha imbunda ziremereye zirimo za mortier. Abaturage twavuganye bari hafi ya Rwanda badutangaje ko imirwano yatangije ku mugoroba kubera urusaku rw'imbunda nini ngo byatumye abaturage bahunga ubona basigaye ntababashe kujya mu mirima cyangwa n'indi mirimo yose ngo yahagaze. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare Amanide wa muri yadutangarije ko ingabo za leta zabashe gusenya ibirindiro 4 FDLR zari zimaze gushinga mu gace ka Katemba kuva mu cyumweru cya nyuma gisoza umwaka. Inzego z'ibanze z'akarere ka Rucuru zatangiye barwanyi ba FDLR bivanze n'abandi barwanyi bigarura uduce dutandukanye tw'ako karere ariko ikarike cyavuze ko kirimo kwikurikiranira hafi kivuga ko izahaguruka umunsi umwe kabasenyera bose. Hagati aho Kapiteni Olivier muri yanatangaje ko ingabo za leta zimaze icyumweru zirwanya FDLR mu karere ka Masisi mu gace ka Kirondo hafi ya Mweso. Olivier muri yanatangaje ko ingabo za leta zishe abarwanyi 12 ba FDLR muri iyo mirwano imaze iminsi
hafi umwaka wose hari umutekano. Jonathan Kacyiga Mutayega, BBC Gahuzamiryango i Bukavu. Ikomeye yabereye mu karere ka Walikale kuwa gatatu ushize hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba FDLR bivanze n'umutwe wa Mai Mai. Ingabo zivuga ko zaciye ibirindiro bikomeye by'abarwanyi ba FDLR zari muri ako karere ka Walikale. Amakuru atangazwa n'umuvugizi wa gisirikare mu ntara za Kivu zombi Major Sylvain Ekenge, ingabo ngo zagatira igitero gikomeye ku barwanyi ba FDLR mu gace ka Kimowa habarirwa kilometero 100 mu burasirazuba bw'icyicaro cy'akarere ka Walikale. Bahitana abarwanyi 11, abandi 15 bishikiriza igisirikare cya Monique hakomeje kumwe mu ngabo za leta. Major Sylvain Ekenge, umuvugizi wa gisirikare, atumisha ko iyo mirwano yo kuwa gatatu yabaye Kimowa ari uko ingabo za leta ngo zari zivuye muri ako gace zifite imirwano mu gace ka Tonto zigarutse zisanga abarwanyi ba FDLR bahigaruye ngo batabambikana. Abasirikare ba leta bakavuga ko bakoresheje batero zigera kuri 3 mu mirwano iri muri ako gace ka Kimowa, ni ukuvuga ngo barengaga 1500. Kuri none agasirikare k'umurimo nta murwanyi wa FDLR uharangwa mu batarapfuye bahunze imirwano berekera mu ishyamba. Umuvugizi wa gisirikare Major Sylvain Ekenge atangaza ko ingabo za leta zagiye guhiga abarwanyi ba FDLR mu karere ka Walikale ku matariki ya 1 z'uku kwezi. Mu byumweru 2 bishize ngo abasirikare ba leta bashe kwica abarwanyi ba FDLR bagera kuri 71 hatarimo abo bapfuye kuwa gatatu. 16 bishikirije ingabo za leta. Abarwanyi ba Mai Mai barinzwe nabo ngo basize bari kumwe n'abarwanyi ba FDLR. Aho mu ngabo za leta barinzwe nabo ngo nibo bapfuye bahitanywe n'iyo mirwano abagera kuri 10 komereka. Iyo mirwano imaze iminsi ibera mu karere ka Walikale irakorwa abasirikare baturutse mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru bahuriye hamwe. Imirwano ikabera mu Togora, Kashahino, Kimowa, Kishanga, Tonto na Mubi. Jonathan Kacyiga Mutayega, BBC Gahuzamiryango i Bukavu.